Ki nong elam ke Independent Party na Ramrai Jerngam Constituency, ki bela Tresitom bat kersan borba UMLA mementa ke Ramrai Jerngam, uba RG Momen, hak election MLA Arjar Arpulai. Kila rai ban mi no naga parti, dah kaba keno bau te UMLA sim labat ika jutang balayate, nado menengkong. Bau UMLA undai na thain garo, kat bau UMDC undai bet nak thain Ramrai. Kila ong ba mentau ba RG Momen, upenyang do ba lur syai kharbani, ubade na kasnong nong hawai, lang dong dai. Bat uba pau menta ba uday na Malang Sildubi kabade kejuk ka thain badu MLA ya kane kinong elam ka kenhun Independent Party hapo ka jinglam jong presiden ba penslur lang lingdo nong lingkin ba BI nong si Chief Advisor ba Handa John Kharbani General Secretary bat ba Bhalang Lin Karling do Vice President bat kiwe kila pla ka jingelang bat ginong pathai kubor menta ka singi ka arpsan treng udempang arjar arpsan hanong ston bat keno ru bau MLA ka thain ula penduk ru ika Executive Committee ka ba Punjab Election UU badula thau no da wepat klem da kan thup shu eki shu kila ong baya ka Development Committee bala thau khnang na ka banta ka thain Ramrai ru la pendu no bad ula thau no da wepat ka bathamai ha ka ba don ki dkhot ki bom tep ba kila long dkhot ha ka ta ka committee ru namar ka jingbom khain snap jong MLA bad ukur tong ba menta bala kren ru halor ka jingbom ai ticket yu ba BI nong se nakaliang jong ka kenhun kala shim ka rai ban mi no na ka Independent Party bad ban ai jing kersan purano yu ba kimfa asmar benyang ubre ukur tong jong ke NPP na Ramrai kila penpau bakarai bekilek ban ai jing kersan yu ba kimfa kadai nomor udon ha ka parti bayalam ya ka sorkar bot udeiru ubre ubaha bot uba jukloi ban yarap gi pajba jong ka dong ka thain wadla desu nong mikmat ru nanta modern kato kani jing kersan habare bergana election MDC Arjar pesan Malay nga haban wan ng hakim media. Padaw kolom popor pa fine nomination. Nagalang yung balor say karbani ubani ukandet independent. Haba glijigli may iyang to pagi press media glijigli. Kalong le ay yung pansolong ho na. Bau peni yung na kawal pa ay nang sin. Dah kawaong ba manusia hoy kalapau kerten jungan nrei hadin ang dapat dah pagpagpas kim imon na kami jadi dapat rusai masa ba noy katatan si kintin ba nadu ba ngedon lang ba momen kalau kunci terasa yang ba momen henry hakim iting ba barok ni ang start jom isi. Nanti kenai sekarang pakai isi sebatai kita. Henry ambil juga ambil dari benong kumba ni ba kam isi jom ka independent kau jom argument kam berju. Habar kata kanugem. Ni nakalang jom na pakai grup pejong nilamit no. Batang ini Kristian Yau Baba Kimfa Nakasel NPP. Halon kita jenubim mulai sebelumnya ya keteng dengan baong ba om semlamon kipeda. Henry kam semla deh kita. Poin kebaan kolong ba asoban pensyai di media kolong ba. Nadu ko sedang ngai buat papi dulu bila tepe kata. Ba RG Momen uang ba MLA kanai sakatan area karo par MDC udai bandung Ramrai adai mana ru udai bandung Ramrai halal kita nongim naglan jungan tap tak jing studio rau ban ong ba konstitusi Ramrai inoyalam kinong nikmat MLA MDC Gindon baik tang syate syaricam jong perokoro ngamsoi hau. Nah tentu ngewer ia dipajba jong konsumsi bagi dei bansa le sliang mat kap ya Ramrai bandon kum pinoelam kum pinomikmat. Halor kan nang rem so nong ba. Dagoi kasur. Dagoi ka jong lorai tot. Ban Kristian dia babat kimfa Bahamu dengan orang ini, ulang upri ubah, ulang upri ubah teristam,
Wadan bisnis solam por barok. Warna mudon ulung bikmat ulung tang resolution matu erap ni pejba hagi jot kampar. Ditang kitin punya resolution. Idon kita penong ini bangin pendiak nok makan nika telun di pen parti. Nomor ba hakan nika apa ni raseng di pen parti apa orang berai ke jengkut ke basai ke dungi kalong ba nak benta ke MDC election nilai ikut ba larajia ba arji moment upoi sekatham banjokum emeli hakan nika hak utus nama ajar pulai. Karena kalian gedungi nilai kerensai suapan ya ke election apulai ba nak benta ke MDC election nilai bantu mi lagi real napo ramrai. But nak kalian gedungi limpat don ganu ganu gajing ikut ban uno real bangin temi tedrai nilai kerensai min sampai din ke election MLA arajar pulai. Dalam terjia mi poi sekatham min sasyong ya ke isi ban perkhat ke kandidat MDC. Hadin ba lajok ya ka MLA election arajar pulai. Nak kalian gedungi ina sedang ban pentelun ni kikam. Ni layasyong apa ni ki isi meeting dengan independent party dan dengan parti lain atau orang berai. Hakan ni ki isi ngila tahu ya ka way ke komiti. Bat kata kalau ke development committee dan ke ramrai dengan konstitusi. Bahkan ni ke komiti ke bangit tahu kalau bahkan pek ya kikam penroi baru apa ke konstitusi. But ya kijing don kam tu kisnong kitau bangan ai ya kijing trelang rengkat pat kinong snong kinong elam snong bat ki kenhun seng premon sobha roka ki bangin pentulun saprang iki kam penroi da ka ba ngilapu iki dekat akan ke komiti akan ke development committee ba kin ya trelang ro rengkat pat ki officer sorka kumno bagin pen ya saprang ya kikam apa jangka ramrai dengan konstitusi. Dan mereka ikut bersenang dengar kalau ba hadir ba nila form yang kena ke komiti. Nak kalian tu uni memilih ula penduk no yang kena ke executive committee ke dongi. Bahawa ula penduk yang kena ke executive committee dan kena ke parti ke dongi. Bahawa penduk yang katakan development committee. Jika pasal lengok kalau bah hadir pula ada penduduk yang kena ke isi ke jumi, pula form yang ke isi ke bertemai. Berlaweng mulut yang baru kinong tikam. Naduk nangau presiden, sekretari, berkuik-kuik kinong tikam naduk ke blok level, handuk di primary unit, di sub unit. Kalau uklam itu watang iwairu kinong tray, ibalai tray sitam, ibalai tray borba bantuan buat jimumen akan election ajar pulai. Bila wenno yang kena isi lah penduduk pendam bila tahu ada isi bertemai, but yang kata development committee kebangi bila tahu ada ke election kebangi lah job ke election MLA ru, bila wenno, but bila tahu ada kewipat ke development committee, but kata ke committee ke balakri terus buat losai company, ubadai minta kandidat MDC. Ke ya baru kakikan jangka ramrai. Tiba budi ini balak belum lembaga ke komiti jang balakri apa losai karbani kaba pentulun apa ramrai but haga di komiti ke balakri apa losai ini bagi tentang kumba katto kan dengut ki dekat but kita ke dekat ro ke bagi kendu jadi ngikeli yang kata jinglong dekat ke joki haga ke development committee ki kelantin ya kata jinglong dekat ke joki haga ke development committee jang baru losai karbani kata dari Indonesia ke bagi layak kendu ki member dari komiti. Jika ia kalau pelang yang kalau bah hadir buat di mobil lawen buat soft nak akan ke parti, buat form nak wipat ke isi, buat benar buat ya ke banyak kun yang kena MDC election harus nam ada pesan ya buat losai karbani. Songnya perkan di ladon ki parti ki bawah ni kedua ini naduk ke SSPDP ke Kongres. Tendrai habangi lap bisarnya ya ke jinglong jingman di parti. Hangi hingi snoba kamdon jingmut bangin kerja ni kini ki parti. Namar ba hakaba khatu hi ihapan join sa ka parti LPP. Tidai halar katakan nomrem ka ba ni isin da ka wei ka rai ban angin kerja by direct ke ubril jong ka parti LPP.
bahkan long direct ini hakam ngekren ikam penroy hapok dan konstitusi kejungi. Tekata kali dawa kaba penlong ini bangin lebih kerjaan yang babak timpa. Ini baru saya kerbani hawa jaga cisha udai usnong try na nong hawe. Tendri kaba lengok kalau mementa kami kekerteng tu hayu kalau udai na seldubi malang seldubi. Kata kadai kaba dan linggo ini nomor bah kecil min katung kecintip kejungi kalau udai nanong Hawaii dan udai haka tu ka babi kalau udai na malang seldubi. Ni ngisno ba kamnya hap bagi susai bat MDC bat MLA nakajuk ka jaka nakajuk ka area dan rai ni ladon kam palap bansai bil MDC nang nera ramrai tak ada kecil sisa. Kata ini sendiri nanti kita kalau juni lalu na ke area Kersai, ke area Araguna, ke area Malang Barakui. Jadi lalu usaha meraja naik kalau sedang kiu ke jingit namanya ke parti LPP. Teman hakan ni apa bagi traikam namanya ke RJ momen dulu. Dia perlu isi pun ke pak hakan jing sisa kisloki yang ke parti LPP. Pak nakaliang junga ngai iba kibabur ki para rempah ki bawan aja kesatan tau arti momen ki kambun hi titu ki ramba ani ki nongelam ki bami na ka sanin piti hakabaki wan aja kersan kerpang nam tau arti momen namar budaya itu lokal kandidat Indonesia sih tenai hakabaki pek nam ta kana election ban bisi menda namar kami kajing yalam jong arti momen kalapan bakla sibun hakabayari bat kapati kinongelan ki jumbu bon tapren ki kilami no te ngai ba ki pat ba nong son snong demi sati yamentai kin haimat mo saka ini nomor ladani pek ya ki dak kisin bat ki kam ki ba rabba ki ba kane kapati hakatin yalam jongku sar kontrak sama ubadai chief minister jungi minta kelompok dan kaji karman ba itu baru kiba snuit yang kami kapati kiba snuit yang konot sama yang mentah sisin kin pai nak salah kajong kapati kaba kiit bat kin ai kaji kersan kaba pura bat kaji kersan bat penjot ukur tom uba kapati NPP dalam ai uba di uba bat kimpa bat akabaya di bat uba kimpa udai urang ba wa jupendap ke jikulan laman swa parbo ulang MLA ula judan ha opposition bat la kataru haman lagi sinong kiba nilai ya kaban penseu na kaban tajungku ngim seo leran ban keran ya kitam kiba bahadku namar ni isibun ki mau nongren haman lagi kendong bat haman lagi sinong te ini ki gelong kaba kapan sam yang iru ba kadi kajingan kersan kajumi naman tajungku kade kajing kersan kabas kambat ki ba ki bangun ki pediang ya kai kaba niwanra ban yalam naman tajungki ya apa ini baru lursai kermani kalong kai kaba seulung ba kung ururang ba wei ururang ba bala sakit nakadong kathan ini ba umsam labat jala kajung kekula ni satir mi priang semuhun ya kai kaba ula ong nadu manusia di sini habagi ya ka election tadi da kaba yisno thu sai kedar bakat kani ka konstituensi ka bayar kadon kam yang sisa baga jintrai kam jungi nyin habjit nagi arung yang di area ki ba da ka konstituensi jungi kata da kaba sai kedar ba kiri orang ba jokadong kata jungi ki kwa ya ka kum kata ba habangi layo UMLA na kadong kata jungi sati Segaru area, nginda so kuman sibun ba UMDC jungi undai no na ki keba saya kini ki relum kamtam naka proper ramrai namar ka kalam boi ka santa jungi te kini ki jungi na so thu ba na so skam ba kipat ba jong ka ramrai konstituensi menta kin pa ja MPP bat kin phairu ban aji kerjaan yang saya sisir yo ba kin pha namar ba udai ubriu uba yo jingsedia udai ubriu uba lakit laba
disibun kijing jong kadang-kadang kijing. Tikini kilong kijing pensai akabayadi bat kaneka MDC na ka konstituensi Ramrai Jengam ini.